2024 kuri uyu wa gatatu tariki enye Ukuboza 2024 hakinwe imikino ibiri y'umunsi wa 12 ya shampiyona y'u Rwanda. Umukino wa mbere wabaye ni wahuje ikipe ya PRFC yari yakiriyemo ikipe ya Police Football Club, ikaba derby y'umutekano. Ku isaha y'isa 9 zuzuye nibwo umukino watangiye. Umutoza Darikonovic yari yakoze impinduka imwe ugereranyije n'ikipe yari yabanjemo itsinda ikipe ya SKR igitego kimwe ku busa. Lamine Ba asimbura Mugiraneza Frodoir muri 11 babanje mu kibuga. Mashavi Vincent nawe yari yashyizemo 11 bebeza kuko yari yagaruye Abed Bigirimana ndetse n'umuhaje Hakizimana, bose bari bamaze iminsi barwaye. Abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda bari baje kwihera ijisho ikipe yabo, bari barangajwe imbere n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. APRFC nk'ibisanzwe yatangiye umukino ishaka igitego cyihuse ariko ikoresha n'imipira miremire, kimwe n'ikipe ya Polisi nayo yakoreshaga imipira miremire. Ntago byatinze ngo APRFC yerekwe ko nubwo ifite ba myugariro beza barimo Arius ndetse na Neide na Clement, ko Polisi nayo ibereke yuko ifite ba rutahizamu beza. Ku munota wa 10 gusa Bigirimana Bedi yafunguye amazamu ku ruhande rwa Polisi FC ku gitego yatsindiye mu rubuga rw'amahina ku mupira wari uhinduwemo na Peter Brevoort asize Neide na Clement. Mugisha Didier Taichi arepasi kwa Peter Brevoort arinjira imbere zo Bigirimana Bujumbura Kigali Police ndani Police FC Abedi Bigirimana. Ni igitego cya mbere APRFC yarinjijwe mu mikino 9 ya shampiyona imaze gukina. Mu kubona igitego Polisi yahise isubira inyuma, APRFC nayo yahise ibona umwanya mwiza wo gusatira ngo yishyure. Ku munota 23 nibwo Ruboneka Jean Bosco yateye koroneri nziza, umupira usanga Arius awushyira mu izamu n'umutwe, umupira uruhukira mu ncundura. Onesme Rukundo ajya gutora umupira mu ncundura, tereka umutwe bakura mujya muri kona barayitera imbere zo Swane Piara yemwe Fonseri ba peri n'ibibazo bikomeye, sindabona umuntu abatunze ibifaru bibiri kabisa, kimwe kirwana ku butaka ikindi mu kirere. N'indege n'igifaru wa mugari n'ingabo z'igihugu. Clement arasimbutse mu kanya yaraturikije izamu n'umuzamu, barayirashyira n'umutwe bayikuramo bayishyira muri kona. Ruboneka Rukumi Nkondo umusore wazagati Swana koze ikintu yitwa parade hano. APRFC yakomeje gusatira cyane ikipe ya Polisi ishaka n'igitego cy'intsinzi kugeza ku munota wa 43 ubwo APRFC yabonaga penalty. N'umupira niyo mugabo Claude yarahawe na Mugisha Jibe.